Nagpalay lang kinagampayag itilawang at tangatang as manglan sa maraydayaw wapagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kendandani utilukan dya. At iagserbe minuagpay kada kayo Manunglito Alcantara iso ti silada na mangkeben kay magpasangbay kada sinurat yu abon iti dandaniw anakay palaunan ti minsay kada ti patigyo iti biyag kingkastamutin dagiti papagayam yu unayat at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo iti daw ninyo ragita kuminyo ti live Facebook ti BCTP Radio Tiradpas. Kita tingarag muna sunata na may ruknoy kada kay amin na pada-pada. Napudno ken natarnaw ngem in pulbo tuy puso enin ka linipatan pinilit ko tayo liw-liwan sa tito'y kaong ka ke tinawan kung saan ka para kaniya pudnuan arigan iti manglipa nupay pilit ko na iwagsin lagip mo agsugli dagiti impalakang mo ngolpit ken pain et ngay mulan ibarukong ko kas may isa apuris narigan itimang lipan sa iti naglabas dagidi apanagin bubulse agin ka ngayon ka nang lipat jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan ngagmay-maysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo
pilitan ka ngayawaksi iti lagi ko tadi ka amay kari iti pamated ko narigat iti manglipan sa iti naglabas dagidi apan naging bubulse aging ka ngayon anang lipan jakman ang may waksi latingit ito'y na ay nagriga iti agbiag nga agmay maysa ipatek ka iti napudno inayat ka iti amin akin na tao uray aniya tinaglabas ken ka saan nga isubiyag ko pinapatay ka niya iti likodan umsi amangeg ko ipatpatid ka tulad ta atu agura iti nalakang ko atu alunod isinagaba tuy nakin ko nukun na puso kiti sumuko saan nga isubiyag ko iti paturay ko kinapatid mo dito'y puso di laban ko dawaten nga isubat mo asisya di ta puso dawaten adi nakuman guliban dawaten adi nagtukuman pulos saktan tasikala nang ikarya tuy puso
ng ikarya, tuy puso. Kasikala ng ikarya, tuy puso. Dan sa 24 minutos, palpasan ti oras kalasay. Kinsakbay na papagayam ng nagibasa ti bunitiran daniw, hasta mo ti nagtikuminyo ti live Facebook. Ikablawan tayong muna yung papagayam tayo na ayat at tumartarabay, nila ito yung programa rito Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Oral, kang runani ti syudad ti Kandon, ngayan ti radyo ti Radpan. Kita tuyin na iti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso ng installment na nyapay tururay nyo gagayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwar ti motorsiklo yun, Ilon Philip Marketing Corporation. Manipod Kandon Branch, Larbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra, Kinti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. At data gurura ya 1,000 pesos, adad dati makuyog na customer, ang makairwar ti motor na. Nord dati sa studio tumawag ti dito ya cellphone number 0927-6952-099. Nino kumontak ti Bia Messenger, dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Pagkitin na nakama sa Press Office ng Philip Marketing Corporation, kung saan nyo liplipatan ng ibagatinagan, dito Alcantara Sales Manager. Inyo ibagayo ng agyo ti radyo ti Radpas. Pagkitin madanunan nyo kakapintas kung naisong mababalasang to opisina ti ng Philip Marketing Corporation. Tapmin sigila mahalay mutlang ti 1,000 pesos no makairwaran. Ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free LTO registration, get requirement, global ID Ken, may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Kada kita mo nakabay din ti motorsiklo na, yung kaya lang yung nagiti original ORCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandon Branch, Kandon City. Hasta mo kalagdisan pa nakaala ti plaka, ti motorsiklo na Manipod Tawon 2017, agpababa 2014, yung kaya lang yung winiklem sa di opisina ti LTO District, Kandon City. Ito ko tulong nagiti original ORCR, ti motorsiklo yung graman valid ID. Kita to'y pengerti pambalagay Manipod Master Control.
welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Ang 20 minutos, palpasan ti oras nga lasay. Kablawan tayo na pagayam, Mian Kayabyab, Camille Kakuskos, Renalyn Garcia, Rosalyn Garriga, Roma Vitoquero, ni Rena Kiao Lebaran, Marni Kabagbag, Ron Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Astamutin Karapagayam, Nanti Asuncion, ni Soren Babatay, Kelvin Tolentino, ni Ryan Carbulataw, Sophie Cabanilla, Nila Mia Yunayon, Marisol Akoykoy Bagani, RJ Javier, Madel Banis, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose, Narbacan, Ilocos. Astamutin Karapagayam, Jan Davis Bergonya, Santa Maria, Gina Aquino, Susan Ramos Aquino, Seracien Recanya, Oliver Pinto, Huawei Gallardo, Tirun Philip Bantay, Branch Bantay, Ilocos. Astamutin Jessalyn Tucson, Rika Tubadlo, Rachel Soren, Serna Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Astamutin kin Maylina Villa, Robert Rigunay, Jerome Correra, Patricia Ma Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Astamutin ang Kablawan tayo na Pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Reño Cabangcala, Sieto Barcheta, kini Hilario Cabangcala, si Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Astaw Kablawan tayo kiti amin, makasoldaduan di Tanay, 24 IB Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos. Kayat na muna dumdong magtiray ito yung programa sa aming ayo kinandani, Tilokanja. Naimbag ng oras kinakala ito yung amin ang soldaduan di Tanay. 24 IB Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos. Hastang Kablawan tayo na Pagayam, Rolando Gamuso in family ti Bagar, Candon City, Rogery Rodriguez and family San Isidro, Candon City. Astamo de la Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, Joana Romero, Joe Romero, the 612 de la Barcandas, Rubio Galimoyo, Ilocos. Kablawan tayo mo na Pagayam, ang Nirakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocos. Ang Sobrero, Titalab, Bantay, Ilocos. Linda Ontaril, si Ontara, Tariwas, Banipang, Gasinan. Kablawan tayo mo na Nita Labayo, Ginwandas ni Monsing Arsiaga, si Bigbiga, Sudipon, Launyaon. Astamutin ka na Pagaya, Malik Manao, in family, Isapang Galimoyo, Ilocos. Castro Ano in family, si Rubio Galimoyo, Ilocos.
in Rebecca Dagsin family sa Barangay Kalungbuyan, Galimuyod, Ilocos. Itatuloy nga tumunada ni Wintay Basa na nagapuin Ruel Alcantara Pascual Kalangigan Sikin Camden City idaniw na Paulwan tuntunan tidana ipanagbabawi. Itik panagsabat isip ngut kinlawag tuwati kayat na nga ipasimudag panagari tiragi itiyag patnag hasta mutun itibigat nga agbanawag manipod panagbukal isang alubungan nagparswa ti tao nagturay ti kagimungan kasagot ti apo anamarswa nga naindaklan kada tayo amin ngagpay akas sa dalan gumanyan na nakapimpiman kay talek ng impay na saan muten na mapakadaan nagraira nga rod dagiti mo nagdakdakos kapot kinapalangwad ti may sa kaman sa dinukot pinabsingda nagipaganurutan kin paglintigan na isu kumagpay na pagrukudan itibiyag na saliwanwan na intay tartarigagayan kitita santay pasigurado tumadanin na panagsabwag tilawag amangan ti panagsampaga manipudlaga bagi tayo amalunag kapot kinadagsen anagbasulan itumunggal maysa saan na maliklikan na tayo kit mapasag kit may waris tulata bulod tayo bagi iti kapanagan na may yaplag kahit ti daniw na Paulwan tuntunin tidana ti palagbabawi nagapo Ruel Alcantara Pascual Kalangigan Sikin Camden City kitagtimot nga rin ti may sa sunata ang may pakuyog ti daniw na kalalami isan sabsabo akababang luan uhasin ipuloy muman dito'y puso barukong ko mabang aran tuag tatamdag ka tanay tawalit sarupam di inak mabuy-buya no kumalan mabalin agbatayak dua asanga tasya kuntay manaptapaya ken kao ading awan inggana naming yayat mangriribo dito'y puso
agdadamdag ka o ating di tanay tawalibis na rumpang iinak mabuybuyan o kumalang mabaling agbatayag dua asa nga tasya tuntay managtapaya ken ka o ading awan inggana langing yayan mangriribo dito'y puso nayanaka asitatal na barukong ko awan maning singa uangin ipuluy mo man dito'y puso barukong ko mabang aran dito'y puso barukong ko mabang aran dito'y puso barukong ko mabang aran dito'y puso barukong malagsakan na datoy tatayon makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So duha nga grupo ti datoy tata, one RD
scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isudati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Iso dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dan 38 minutos, palpasan ti oras nga alas 6. Kablawan tayo rura pagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, ni Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Hasta mo ting Kamil Kasatan ti Parpayad, Candon City, ni Del Magali Gabuatin Family, ti Paryok First, Candon City, ni Nagalo ni Family ti Paryok Sikin, Candon City, ni Daniel Galcon ti Kalawan, Candon City. Hasta ang tablawan tayo ni Edna Tolentino, ti Silag Santa Maria, Ilocosora, ni Linda Inurelia, ti Arnab Salcido, Ilocosora, ni Sisi Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosora, ni Venus Monte, Tubidan, ni La Trinidad, Benguet. Hasta ang tablawan tayo pa ni Vilma Solibon in Family, Jud
Sullivan in family barangay Mabilig Sigay Ilocosor. Astamutin kada Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Ipi Bautista in family ti Barrientos Luna La Union. Los Jericho Lucero ti Quireno Tagudin Ilocosor. Tinimina Islali Tararampang Balawan La Union. Pablawan tayo mo na pagayam Evangeline Lasigan Gawasin Aimee Francia Romil Francia si Person Inurelia Roming Inurelia Luis Gandad Mr. and Mrs. Clifford Eileen Gandad ti Concepcion Gregorio del Pilar Ilocosor. Astamutin karapagayam Normi Batingan Mian Batingan Rio Batingan ti Barangay di Guzman Mabini Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam Merlinuma in family Isamang Norte Bulinaw Pangasinan. Astamutin Dona Abungan Isimi Orbos Jamay Kamaymay Rosel Larguas Litumbaga Marcel Abungan di Barangay Kulayo Bani Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam Aurelio de la Cruz in family Titinan Santa Maria Ilocosora. Arnold Dueling in family, Tidasay Narbacan Ilocosora, Espiritu Salvador in family, Ikabarwan Santa Maria Ilocosora, Temporencio Suliba in family, Tapatot San Emilio Ilocosora, ay San Esteban Ilocosora. Astamutun Karapagayam, Limbiras in family, Ibang Bangar Burgos Ilocosora, Alciancita in family, Ibanglayan Narbacan Ilocosora, Anthony Dueling in family, Tabor Narbacan Ilocosora, Kensani Calderon Montero in family Kinarayan Narbacan Ilocosora. Paglawan tayo mo ni Dania Balos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Tilangqua, San Emilio Ilocosora, Tigasaw King Kirby Villaros, Timoteo Buey, San Emilio Ilocosora. Paglawan tayo mo na Mr. and Mrs. Eleanor Quaresma Alcantara in family, Tinalasin, Santiago, Ilocosor. Astamutin Karapagayam, Renato Ting Orden, Brenda Tabora, Sherlyn Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Paglawan tayo mo ni Glory Baying Ibia, Santa Maria, Ilocosor. Mansel Sibiliano, Takadina, Tinambuangan, Kabugaw, Ilocosor. Astamutin Karapagayam, Rita Puro, Kabugaw, Ilocosor. Wendy Lorita, Tibagsinggal, Ilocosora, Edgar Marquez, Tibukay, Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, Tikawayan, Ilocosora. Paglawan tayo mo na pagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, Ilintek, Banayuyo, Ilocosora, Astautin Robert Badilla, Randy Badilla, Tibarangay, Gaspi, Galimuyo, Ilocosora. Paglawan tayo mo ni Nestor Sumawi, Josie Galindo, Edwin Tolentino, Generatan Salcedo Ilocosora, Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo si San Pedro, Andon City. Pablawan tayo mo na pagayam, Siri Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Gila Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismael Gabo in family, Miss Ruben Norma Valdez in family, di Barangay Waigdaya, Andon City. Astamutin Lito Turalba, Lito Turalba, di Barangay Kalumbaya, Galimuyo, di Luzon, Divina Rosendo, di Barangay Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosor. Astapay Kilpagayan, Perlita Mika Ironelia, Rita Manzano, di Kaliwakio, Salcido, Ilocosor. Paglawan tayo mo na anak Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union. Salibaging ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Dinaburan, Balawan, La Union. Paglawan tayo mo ito pagayam. Lorna Bumaksa, ti Poblasyon Villaviso, Sabra. Armila Bilandri, ti Piligan, Nabra. Anali Asuncion, ti Bangadabra. Norina Divina, ti Balasiwan, Santa Maria, Ilocosora. Miniran, Braceros, Pakang Santa Maria, Ilocosor.
Ikatlong argumento, ibasa ti Dani. Si Dani mo nagkapo pagayam Carmelita Murao Garcia. Manipo ti paratong tri Bangar La Union. Si Dani una na paulwan pakasaritan ti Makuna a Barrio Mindoro. Barrio a Mindoro tinakaipas ngayan tinumo. Kaiso tipon dagiti nadakkel ko. Adu ariga timpannubo ti mapaspasar ko. Aging gapim mo sayin dagiti naganak ko. Barrio a Mindoro Aring isla daytoy ariso. Panapalikmutan ti danom. Apagputbut ngan ti tattaw. Aginamag lugaran. Pag naidan na papanglaw ataw. Hindi dalat ta pinanawan. Nakastak kapag kapatid ti Mindoro. Naglaba sa do at tawtawin. Mindoro ay rimang ayon. Balbalay alidda kinbulo. Nagbalindan na kung rito kingalba. Na napukaw, nasukatan ti adado. Gapu ti panagrigod, dagiti bumaryo. Nawatiwa tadalya satin, rakit pagbalasiwan. Tapno makagting ka, bangir papanan. Saanin na marigatan, nula kita dahi ti kwartam. Natricyclean pagluganam, sa di naman ti papanam. Nagugwapo ababaro, pinapipinta sa babalasang. Barrio a Mindoro, titurungam tadita masarakam. Saan kan ngagpangadwa, uray motor ti pagluganam. Kadumano ng balbalayda, pastan kasayat, ti Barrio a Mindoro, akon kunada. Sulay ta ti Dani na paulwan, pakasaritan ti Makuna a Barrio Mindoro. Nagkapuray ta kilpagayam, Carmelita Murao Garcia, ti paratong tri Bangar La Union. Itatoy mo't nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Talangam apakain laba makayawan na umanong ko apagrupaba ken po unday to'y aragsak taliyawen na awan nga tat pakalaisak ipudnok to'y marikriknak agayata to'y nano mo akas kanya
agday to'y biyag ipangagna. Basol ko kadi agayat ikasken ka, tamay sa akla nababa langit kayarig mo, hindi ngam to'y panagem ko, tanapudno daytoy ayat ko. Iti aldaw nga aglabas langamlat makikita darderep-dep ka. Umapay ni arapa nga adda ka dito'y arpa lalailwen na. Jakto pulos makasupapa no maikutak dayta aya anyan agasa. Ikanto pagladingiten ikanti sakit tinakem isapata. Basul ko kadi agayat ikasken ka, tamay sa akla nababa langit kayarig mo, hindi ngam to'y panagem ko, tanapudno daytoy ayat ko. Basul ko kadi agayat ikasken ka, tamay sa akla nababa langit kayarig mo, hindi ngam to'y panagem ko, tanapudno daytoy ayat ko, tanapudno daytoy ayat ko. Ti panang irogi kada gito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mga usar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito'y dragon kaskada bilit mabalin mo dagito'y belt bags dagito'y backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya
nga disenyo kabailan na dito nga pataudin. Ay katuan na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunin dak dito no ada kasapulan. Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance ay pinggan. At dapat 5 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Kitkaplawan tayo nga runa pagayam, Joan Ramirez Ortiga, Jean Garcia Ortiga ni Julie Navarro, George Ramirez de San Fernando City, La Union. Bastamot kin Randy sa Florida sa La Paz, Kabugaw, Ilocos, Nadila Rivera ti Green Valley, Baguio City. Maglawan tayo mo ti Kantuban, Rondalia Group. Maskara pagayam Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Retzi, Ricky, Bagdayan ni Fernandez Galaso, Inglen Gayadan ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Mastamot kin Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, kini ex-Captain Roberto Balvin, ti Sibsibo, San Emilio, Ilocos. Mablawan tayo mo na pagayam, Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Diana Kidaog, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Hasta King Vin Saludo, ni Abit Saludo, Nixon Dakwase, kini Domingo Mansano, Tamaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Dionisio Lacanay, Larita Ragos, di Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Hasta mo din Mr. Renato, Mirna Pascua, ti Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo na Barangay Captain Alfredo Kawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jopre Cadorna, Minda Palo, John Bayron, Virilio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Hasta mo din sila Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, San Miguel Burgos, Ilocos. Ablawan tayo mo at ni Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Annabel Tamayo, ni Marlene Nantulen, Elminia Ramos, ni Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos. Ablawan tayo mo at ni Iliboy Lovindino, Emily Lovindino, Mercel Lovindino, Angel Lovindino, Rogelio Legazpi, di Barangay Gilong Dalawa, Halilom, Ilocos. Hasta mo tin Kinagusto Legazpi, Juanito Alcantara, Kalyawon Tagudin, Ilocos. Hasta mo Kinapagayam, Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Bayan Edwin Sullivan, Silon Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Mablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Nicole Betty Del Mundo and family, di Barangay Payumpon, Mamburao, Occidental, Mindoro, Mr. and Miss Nelson Martis Alcantara and family, San Vicente, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Estamos con Mr. and Mrs. Rolando Elena Alcantara and family, Conrado Alcantara and family, Yuning Alcantara Bandalis and family, Isicho Borot, Tayaman, Mamburao, Occidental, Mindoro. Estamos con Nelly Bilwan Alcantara, Rosia Alegre and family, Calacag, Santa Cruz, Occidental, Mindoro.
Kablawan tayo mo, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Hermenio Miren Fernando Pablo, sa Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Hasta mo tingin Villa Kidangen, Deo Kidangen, Ricarda Calagues, Rosalyn Calagues, Ronaldin Dumpain, Yalim Benito de Barangay, Sariwan, Salcido, Ilocos. Hasta mo tablawan tayo pa na pagayam, Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Yomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Nimi Abaya, Tizicho Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Silocosora. Hasta mutun kanapagayam, Jan Oscar Arpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Santo Gabayan in Family, Danaya Gabayan, Barangay Salvador Sikin, Andon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in Family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado in Family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro in Family, Astaukin Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Pedro Olbinado, Roger Olbinado, Pede Olbinado, Pinipagayan Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lobina Castro, Pinaamin na pamilya Olbinado, Orpiano Ordinado, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Paglawan tayo mo sa pagayam, Apol Gabislan, Andaya, Abilina Dacumos, Magday, Ardi Abilan, di Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocos. Tawkin Eric Paulo di Pawa, Bigan City, ni Lester di Laplapog, Villa Visosa, Abra. Kablawan tayo mo ti Badwa, pamili kin Garcia, pamili ti Lumaba, kina Papaya, Villa Visosa, Abra. Ablaw tayo ti Manipo, ti Gumintong, pamili ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tun kada Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in Family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano in Family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in Family, Mr. and Miss Alan Limon in Family, Mr. and Miss Alexander Limon Sr. in Family, George Jojo Toledo in Family, Kinipunong Barangay, Irenyo Calip in Family, Kinaamin na Barangay Officer ti Hulu Norte, Santiago, Ilocos. Kablaw guys kung nagapo kin Barangay Kagawan, Bawi Limon, Hulu Norte, Santiago, Ilocos. Hasta mo kablawan tayo ni Barangay Kagawan, Mario Bare, Barangay Trusira Angelina Banto, Barangay Secretary Reche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog, di Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tun karapagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Uljita Lawagi, Ronnie Alcantara, di Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Hasta mo takablawan tayo para pagayam, Jobilito Bustamante, Reneco Bustamante, Lorenzo Bustamante, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Lawan tayo mo na pagayam, Ariel Lopre, Maria Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lyric Clareson, Leia Ison, Daniel Orbon, di Barangay Katulay, Molinaw, Pangasinan. Itato'y pangarot ti Pamalagip, Manipod, Master Control.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay hanggang iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga. Dan 7 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Kitatuyin dagiti branded na motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki Castrol installment. Anya pa ituray yung gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwar ti motorsiklo yung ti Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, ken Abra. At dati agur-uray 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makairwarte motor na. Nodar kita sa Lutsudio tumawag, tiday to yung cellphone number 0927-695209. Ino kumunta kibya messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na Dakama, ta branch office, Don Philip Marketing Corporation. Yung saan nyo liplipatan ng Ibagatinagan, Alito Alcantara, Sales Manager. Pinoy bagayo ng ugyo, tiradyo, tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisum, ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigila maala yung mutlang di 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako mikay. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Nagitimot nakabayaran ti motorsiklo na kayalanan dagiti regional ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandong Branch, Kandong City. Pastamo talagdi saan pa'y ang nakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa 2014 kayalanan winiklaim sa jay opisina ti LTO District.
Sugot yung lang dagiti original URCR, ti motorsiklo yung agraman, valid ID. Napapagayam, pambalagip. Isawang plaka na pailang. Nagitay 7 characters, surrender yun. At namasukatan. Aning agbalay gila ita, ang plaka ti motor. Tapol kayo. I-claim sa Jai, LTO District, Canton City. Kablawan tayo runa pagayam. April Abilio, Merjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanio Rubang, Elsie Rubang, di Barangay Amgid, Canton City. Hasta mutin kanapagayam, Ruli Gabaldon Laperte, Binaminandaya, di Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosora. Hasta mutin Richard Chan, Norsaran, Suyo, Ilocosora, di Barangay Captain, Pedro Ubuan, Barangay Kagawan, Alfredo Baclayen, Kendoris Ramirez, di Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Ikablawan tayo roon ni Legend Alcantara, manariman nga buybuya, di live Facebook, di programa, sa umiwing ayo, kinandani, tilwanja, hasta kinisyaon. Yon, musta, kiniyome, aman nariman mo, nagbuibuya, tiday ito yung programa, sa umiwing ayaw, kinandani, tiluan dya. Musta ni Siyaon, anong ginagawa, nanonood ba o kaya naglalaro ng tablet, o nagre-review. Sige, galingan mo Siyaon. Kablawan tayo mo ni Milani Kabanban Mansan, ni Delvin Ganadon di Barangay Tangki San Fernando City. Hasta mo itong Barangay Captain Joselito Magpali Ricardo Sibayan, Franklin Armilor, Sopilo Bagoyo, Narciso Province. Hasta kaya amin dito na Tabuk Mountain Province, Tangrunan, Kinipagayam, Genesis, Bago. Kala ko na sa Isabela. Hasta mo tablawan kayo ni Bobby Gorospe, Larry Ababa, Tipidpid, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta mo tinmarka Antonio Gratuito, si Barangay Villarica, Canton City, Dexter Galita Duga, Ipauk Norte, Santa Lucia, Ilocosor. Tablawan tayo mo ni Bernardita Libaton, si Bugnay, Canton City, si Janice Miragonton, at Chica Tipantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Pa-shout out po, nagkapuray takin Bago Genesis Galang. Apayayan mo, Jakarta, Tabuk Mountain Province, Energy Sabila. Kunamot ni Gagarin Jiglen, Naimba Garabisar, Pakikablawan Manda, Jelen Don Franco Gagarin. Good evening, Tatang. Watching from Antipolo City. Nagkapo kinigagarin
J. Green. Pablawan tayo mo si Cesar Balleos and family, si Vincent Diego Sr. and family, Ryan Balleos and family, Kalangigan Sikin Canton City. Kastamo tengkin Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenny Navarrete, Ladia Amore, Gerardo Canton, Maria Canton, Provencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, di Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Gusta kaya militanay, Toronto, Canada. Nagkapulit aking Gagarin J. Glenn. Pablawan tayo mo ni Beth Alcantara de Minno, Lisa Cortez for the Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Lapiawin, Clarita Domingo, Tesicho, Balansay, Kabugaw, Suyo, Locotor. Kastamo tig Willie Romero, Inaglawan, San Domingo, Ilocosor. Mr. and Mrs. Berelio Fredelina Domingo. Hasta kay Mr. and Mrs. Benjamin Brenda Rantin family. Mr. and Mrs. Elio Marquez Domingo. Santa Maria, Ilocosor. Kablawan tayo may Jobiling Gawat Salon, Adelina Bugasto de Rapida, Canton City. Hasta tayo Pilumino Gacosan, Isbirga Gacosan de Barangay, Danar Santiago, Ilocosor. Hasta tayo Edwin Lasurin, Bisira de Bangad Abra. Nitis Mina de Gaburaw, Borgos, Ilocosor. Joper Bilaso, Joper Dangkikan, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Kita ito'y pangarap di pamalagay manipod master control. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Canton City 077-254-0115.
Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot for calamity victims na recently at the earthquake ng typhoon na in my tuwing distrito tayo ko nagaduga biti ng dyan si Balbalayda di nagduman sa kay ko pa masapol daw maalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakako para dito di kalaki victim so Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko, ito hindi nga gararamid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay. Pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Ano to makaison at katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak siya napinta sa launay. Tanalagan mo, inaminta kayang-kaya mo ito so makunak ito siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ito na po yun niya. Natibig-big aramidam nga chocolate drink. Slakaten. Naimas nakirid ka sir. Wala to take ka kasi. Kasi agam kamagam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga maaramid de itang ko diyan. Aging gana ti kabaelak sir han po ni surrender. Ngayon
Dan 25 minutos. Alpasan ti oras ng alas 7. Kitunan ni Percy Ramos Jr. Naimbag Rabi Manong. Kablawan nyo man ni Saya kinibakit ko nga ni Ronalyn Pram Binalunan Pangasinan. Kunamo ni Jack Pauntinilla. Good evening sir, shout out ti Ilimi nga Santol La Union. Inami nga Mayor Len Wailan. Kinamin na babaen na Vice Mayor ni Jojo Minga Ken. Aming nga Sanggunyang Bayan. Kastamo ti pamilya ko rin family, Garyaga family, Ingaston family, Ken, amin nga dumdumwag, ti programam sir, thanks and God bless. Nagkapureta kini Jack Pauntinilla, basta kaya amin itaray, ili ti Santol La Union. Ili narmaya papagayam tayo lita, masulsuka ba iti programa sa mibing ayog, ken dandani yu tilukan dyan. Kamu tila kablawan tayo na pagayam. Si Valdez, Ligaya Balvin, Laonin Barruga, Daniel Rosario, Miriam Corpito, Jun Balucanag, Kinisansan Sumakyab, si Barangay Bilbiday Galimuyod, Ilocos Oras. Hasta mo tingkin matiri sa Gaboy, si Dalar Bultangan, sila Ilgamo, siyang reklusado, di Barangay Rubio, Galimuyo, di Locosora. Hasta ang retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Pati Passion, ni Cisalin, Barangay Captain Mr. Miss Rubin Mamaklay, si San Roque, Santiago, Locosora. Hasta ang tingin Cesar Gakotan, Yulita Gakotan, and Gakotan Family, di Barangay San Nicolas, Candon City. Itating rabinte basa ti Daniel nagapo kin Mary Rubia Bigan City. Ti Daniel na Paulwan ingat panungpalan. Sikat sabong narnwaya dardaripdap. Tampok ka karagitinaim na sa tagtagay na at nairanta mangupup Abgus sugat ngayak alaklak amag Adon nadaras aliyayat pinasagnak Itilaksid dagita alakabangunak Jakulos pinukaw tinamnamak Adumteng kanto agubway niragsak Nagtingan manin panagsabat ti dalanta Nagrago ti puso ngagmalmalanga Ti bayo adulog Iti karasasitan Tay ayatin kapailat Tanumpalan Paturugak kuma Ti puso kitigura Umalumimnak Kumadyak masuba Narbangan tinapres sa karayan Di mo't maarbangan Ilayat ko na sugadayan Suray ta ti Daniel na Paulwan Ganat panumpalan Nagapugin Mary Rubia Ibigan City Ikunani Yome Kablawa man tatang ni Tita Raquel Madama Buyala Jai Marikina City. Well, kumusta kaya amin di tanay? Marikina City Kangrunan, Tinipagayam Raquel. Napilinote yan, nalipatakaon. Birnales,
kay Naomi, kita Antipulo. Ni Shaun, kumusta ni Shaun? Kita tingaro ti Maysa Sunata, may pakuyog ti Daniel, ti Pagaya Mary Robia, ti Bigan City. Akas tanda ni ayat When I watik asiyayat inggalan tumpaglang nadanunan di panagsubliken ka tinakon tumpalen di sapatan man itinabayan ang daigmat ingka kanyak naguruay biyag daytoy biyag Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
magkasama kapit bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Dan 37 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan ti Florante Gramay, ti Santo Tomas Candon City, Ilia Gawat ti Silgawat, Lawrence Gawat ti Caterman Candon City. Astamo ti Mr. and Mrs. Abraham Abalusin family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Royo Abalos and family, Mrs. Edda Escobar and family, and Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, Isabangan Pingan Borgos, Ilocos. Pasamutin Grapagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, di Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Hasta kay Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, di Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Di Brenda Riula, di Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo na Angelis Hawon Selection and Family, di Kaparwan, San Emilio, Ilocos. Marie Valdez ti Patak, Burgos, Ilocosora, Astamo ti Dennis Madriaga ti Bango d'Abra, Augusto Mico Llorina ti Suyo, Ilocosora, ti Angel Arsena, Tabor Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Joffrey Lisa Gambito and family, Arling Galon and family ti Barangay, Waigaya, Candon City. Astamutin ka na Mr. and Mrs. Jermaila Garnasi Gawatin family, ti Katirman, Candon City. Ni Auntie Malano ti Bangar, La Union. Delia Dagno ti Kasilagan, Banayuyul ko sa oras. Tinisali ko Jamat, ti Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mga ni Lenny Ramirez, ni Madarang Salcedo, Ilocos, ni Rila Marca, ti Kim Marin Salcedo, Ilocos, ni Marcial Bravo, ti Santiborcio, Salcedo, Ilocos, Astautin Mercy Gabora, Aira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, ti Barangay, San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Luosi Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Donald Alcantara Jr. and family, Astautin Mileniego and family, Chopilo Balvin and family, Lito Balvin, Berilio Balvin, Dennis Aguilar, Bobet Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Kevin Kodjamat in family ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Astamutun Karapagayan,
Susan Galutan, ti Bagani, Campo, Candon City. Ninaw si Katerman, Candon City. Eric Saldua, ti Camaraw, Narbacan, Ilocosora. Inilaria, Kisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora. Hablawan tayo mo ti Victor Abaya, ti Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosora. Ayan, Cortado, ti Kalawan, Candon City. Ria Palya, ti Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Ingastamutin ka na Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family. Inansad San Esteban, Ilocosora. Kenjin Nalin Mina, Ikabkaburaw, Burgos, Ilocosora. Kita tingarurin ti Maudia Sonata, amay luknoy kada kay amin na pada-pada. Kaput na laos nga iliw kuken ka, tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasang pet ka. Agurayak biyak kaput na laos nga iliw kuken ka, tantanawagan ka, abay titawa, bareng mapasang pet ka. Aguraya biyak ko sa
Apay sa 13 minutos. Kasangwanan 2 oras nga alas 8 ngintay panagpakada. Itablawan tayo rin papagayam tayo nga dari sa balasi ti tao. Pagayam Rinaldo Fidelisa Galieto in family ti Kodja Karaska. Eric Juan Olbinado in family ti Australia ni Carla Manaog ti Canada. Marilo Pablos ti Canada ni Arno Luce ti Canada, Hawaii. Lore Olbinado ti Vancouver, Canada. Ti Tuganyo Jr. ti Texas. Hasta ti Milda Duo ti Toledo ti Calgary, Alberta, Canada. Hasta ti Lia Gaborno, Tabieros ti Saudi Arabia nga madan nga nakabakasyon. Ti Raquel Camacho ti Thailand. Nancy Niego na Ungayan ti Hong Kong. Marty Salomero ti Kuwait. Mary Santiago ti Hong Kong. Mary Loreta Ginaldo ti Hong Kong. Sumadamo ti ng kasangpad. Diyos ay Kulen Gumintong ti Singapore. Ibi Barangan ti Hong Kong. Isladio Pinaldo ti Taiwan. Daniel Mayo ti Damam, Saudi Arabia. Repilimon Agra ti Damam, Saudi Arabia. Hasta mo ti Mia Vizca Abu Dhabi. Ni Melinda Manigdig ti Yui. Lynn Yanis ti Colon Hingko, Hong Kong. Hasta mo ti Libina Rosendo ti Saudi Arabia. Aris Eric ti Hong Kong. Fidelina de la Cruz Bangligo ti Hong Kong. Lila Gapiel Iloya ti Athens, Greece. Lia Olbinado ti Hong Kong. Marilu Castro ti Hong Kong, Ken Norma Castro ti Korea. Sulo kita papagayam, lagi tinayat. At magtarabay, tinay ito yung programa sa aming ayo kinandani, tilokanja. Mahadwan kadakwada, nagsursurat ti Daniel, intay basbasat ti daytoy, ang programa sa aming ayo kinandani, tilokanja. Kablawan tayo ron na pagayam. Darwin Pantalyon, Alexander Pantalyon, Gatog Reyes, Tuke Paluba Abra, Imagilin Monse si Tamak Bilyab Susa Abra. Astamutun Karapagayam, Nelson Dunya, Paulino Dunya, Darwin Dunya, Joseph Moreta, di Barangay Boter Santa Maria, Ilocosora. Astam kablawan tayo ni Sera Tubia. Carlo Taglosolo, Sulweber, Kodjama, tin family, ti Makawayan, Borgos, Ilocosora. Hasta mutin Karapagayam, Mr. Miss Frederick Barcel Combas and family, Lady Mar Combas, President Bilino Combas, Candida Combas, Gayaman Luba Abra. Kablawan tayo mo ni Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, ni Patar Agno Pangasinan. Hasta kin Lailani, Pira di Barangay Barlo Melsay, Mabini, Pangasinan. Hasta mo tinggal Fatima Valdez, Evin Valdez, Merly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado, Roy Santol La Union. Hasta kin Albert Rapada, Plegrekepo, Mr. Miss Boy Leonor Ganaban in family, di Barangay Patpata, Balawan La Union, ay Sikin Kandon Sikin. Tao ti Warlita Pascua Cortes ti Kalangkwasan, Salcido Ilocosora, John Ruguro ti Bugboga, Santa Cruz Ilocosora, Marisa Rubia ti Kalitong, Borgos Ilocosora. Paglawan tayo mo ni Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, Barangay Sabuanan, Santa Lucia Ilocosora. Istamutin Karapagay Wilson Calindas, Filipinas Diga, Gallardo Crisanta Villacarta, Lili Gambo, Mr. and Mrs. Landing Pili, Galotin family, si Barangay Bagani, Gabor, Candon City. Kita tuyin dagiti branded na motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Castle installment, anya pa ito ray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarte motorsiklo yung Tidong Philip Marketing Corporation.
Manipod, Candom Branch, Narbacan, Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra, amin na sangana, Manipod, Region 1, Inganat, Region 5. At data, Uray, 1,000 pesos. At dati makuyog na customer, ang makaiwarti motor na. At dati sa Studio tumawag, dahil to yung cellphone number 0927-6952-099. Sino kumontak via messenger dito Alcantara. Mabalin mo sa bumisita kayo para kitinadakama sa branch office ng Philip Marketing Corporation kung saan nyo lipipatan ngay baga tinaga ni Lito Alcantara, Sales Manager. Nagiti madanunan yung agkakapintas kinaisang ababanasang te opisina ni Don Philip Marketing Corporation. Tapos sige na maalay umutlang de 1,000 pesos no makaiwarti customer de motorsiklo na. Don pre-helmet lifetime free service, de silteo registration iti requirements to valid ID kin may salang ako mikala. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Nagitimot nakabayan ng motorsiklo na kaya lari wino. Lain lagi ti original ORC arte motorio sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta utilizan pa nakaala ti plaka ti motorsiklo na manipot taon 2017, 2014 ng kayalanin pinifilm sa di opisina ti LTO District, Candon City. So kung tulong lagi ti original ORC ti motorsiklo yung agraman valid ID. Alawin papagayam mida. Agsipod tinaybos manin. Iuras tayo tiday ito yung programa sa umibingayo kinandani tilakanja. Kitinton manon malum nulunin. Padaanan yung tumanin. Isasang bayad na malay dayaw wapagtegan nyo. Alang arot papagayam mida. Ibatibin tinaimbag nga oras. Kinrabiw amin na pada-pada. Tinagan ti Master Control ni Angel Ruel Laranang hasta mo tentative sa ITPN Channel 13 ni John Jensen Gumintong. Entre pagayam niyo Manong Lito Alcantara, dito'y I love you, babayo.